Ka go turko tira lesedi karna sara a naro disqoisti kwan ko amatura Botswana television sko hanta tuzibo tuya te amase azi qaizi ya ku garai Marian tsa samizi a ku twasa Botswana dis university sko ni 3400 ne tqaqasan qaqara UDC dis party sa Tokyo mudise ba qaoqwa parliament di tlhopana ga tsara dinga te amasa ngom dimkeyam advocate dumaboko bakoma kaisa se iko ense qoqa go qaman ai kuru dimi iqhanosa nakaqwa maku nakaqaimdam ka kuruwe tama mariandi xwan xwaqaku ngomkwe kayam advocate boko bangaqonqasa qoi high level Africa civil society distress ko gaboronekwe utshidile onkabetsi bahena ka Elizabeth Bob sa hethe kornqasa o amata namngoba ha akomarian takadawan qatsan hena ka qengwan kurenthe ka koqiyamase kay goqhase qase marian diziganqawngawesa sigurumentes disqonka husaqarqare akhona ngomdini khwarasan hokahu ne aqane ga kaitama Nasqaska ya hasqa kukludisa ko 54 zinqozi xaxaye naka 200 banqaya ha khwana hethe nce Africa disaya xaxoq ikotoya ne qemda umxhoho etama Marian ne gabodomka. Do you have a legislative framework that responds, that anticipates, that addresses the challenges of money laundering and illicit financial flows, potential financing of terrorism? Yes, we do. And so the issue of effectiveness is not just to tick the box when a SAMLAC comes and say we are compliant with FATF standards. It is to safeguard the very interests of the country and its people, that we sufficiently deter, especially the mighty and powerful, who not only engage in these criminal enterprises but also subvert the course of justice. Africa The bad side of money laundering, the bad side of terrorism are human sufferings, drugs, which you see ravaging our children all over Africa. Statistics reveal that on an annual basis, we lose close to 88.6 billion. This money, if at all it is plowed back, it will mean a lot to our society. It will make us attain our goals. Namko Africa bahe nakawemngo bahe tengnes kas zero distraqaku kaygon amdini kwenega ha sakase. The message for us is that states should not unduly restrict civil society organizations, but make it easier for us to continue to do the good works that we have set out to do. We must ensure that civic space is not only protected, but that it informs, shapes, and drives policy processes and decision making. It also serves as a crucial reminder of the higher stakes involved in our shared mission to safeguard the integrity of the global financial system. Amduanea Western Australia negang asa he Botswana bahena ka Africa dikwane thaga ngoko hatsar tamtsaraka ngasakuru anqaya qae sa uas ngas wemngomdisa Elizabeth Bob BTV News. Parties UDC disaqaqwa Tokyo mudise ba parliament di tlhopozim ka tea maka khala di South dizi nqikaram Dr Mucus Chimbombo Mtekokwe nqiga November di 15 ka qhowe e Khamdi qhaqhasa nemgokuru physical education di he nakanqeyan hethe Botswana dis universities kwe aba ko hathe Botswana Football Association kwe he Botswana Teachers Association kwe he naka Botswana Primary School Sports kwe hethe tse aba ko nqaqoqiba iskole stiba UDC dis party sakoma molapisi ba qaoqo ya ngumdimkiya bako ntshwa hwim khwem ise akuqomme
Party sa ko ai ngata Eastern Os dimkwe ba u sa trais go se isa asa ga ngom Eastern Osa guigui. Molapisi ba we konya ba politiki sa manaha. Kikam qo councilor me Francis Town kwe hata imdom kane ko UDC dinima trai iga ten oan ngem kwem ko hana ma misa. Botswana dis university sa qhaqhasean qhwa Botswana dis university sa qhaqhasean qhwa ngaqarane dise sa qhwa tsam disa ngem kurim kane 3400 kama none qhaqhasean qara qhwa akuqhayan maya doctorate he naka masters he naka degree he naka certificate he TDE ama kaka qhaqhasean dim kayam Prince Maele bangako gara qhaqhasean qara qhwane Tswa mene kwenka go se niga zitsezisa gormente sa ngem kamam ka marisi aga tae tsean ka huineke ngem kurim kwes Evelyn Ngwambari sa wene qhaqhase qaw ne tadi qhasa ngamai Monica Setswaelo sa hena ka Hendrika Mori sa henteta kom Kane ditsean qaintoma ditses kwesko Botswana dis university sa 3400 ni tswane qhaqhasen khane di kane qhaqhase qawni qaintoma ngaba qamsean dim qaime qayam qoyan kweko ko qases hosea diba qhaqhase qawni ako khatakhathe ngai khane ditsean ngwan u aqhaqhasean di kabiama nya haska qoyethe naka qoyan khane di ngeska u qyam dawba henthe sikungesang ai twenzi khuziga kane kha kurusesa. To the University of Botswana, we extend our heartfelt gratitude for providing us with the opportunity to pursue our academic dreams. Ngam kamam kar skola zika konsa kain kama kwana tanka khakhasan kanu sa uwazi ne hata gatse ka khu agata dimngom disteng osa guigui qhazi igabarang kan gaskolan ko hane ko re kwana ne kana tao ka tse nakana khane igabaga quka ngom disteng osa guigui. Stay focused, stay driven, and never lose sight of your goals. Ngam kamam kas ngom disteng os marian disag ka ha zitian dizi teng ozi khai sazi I khadom kam ngam kamba ome seazi kam seng ozi kong ai into ko tanya thudarai wezi dauzi kameni qoyan asa nakane khane disung kuriante ka khunaka ngom disteng osa guisa. The world is shifting. Artificial intelligence, robotics, climate change, the green economy, and digital transformation are not far off ideas. They are your battlefield. Ngom disteng osa kote agui ngeskas kon ang okokotse ka khwezi kanuzitse ka khukama rakokore tu akoma khatu igabametu ngetsan ang odi kwekang Nakahan khwatsan kuruamase nakatuang masaha ngom disteng osa guigui boundaries no one else dared to cross. Design the next frontier of energy, frontier of health, technology and trade. Teach, lead, innovate. The quality of skola zika konsko ko kuruse khakasan khuzi didawan karako diang ngaskan amaka hasteng osdi a 400% diskwe ha Nanga kukuru 7 kunko dian kai kokoto akaene sikonga sakisa sakain ka khushusi steadily. Recent launch that I referred to earlier of public broadcasting in minority languages presents a challenge. Tankazi kuizite ka television ko he na ka radio ko he the distesa ko khatun amaka hankha kasanditu ayan ma tu ka tshau tankazi kuizite ka khu akhan ko. There's an opportunity for you to go and develop not just orthographies, but large language models. Khatakane ko biriye daum kain se khuzi kuruan dibako kain khosan isa ta kai tau sa he naka tekran hethe khadum kamini thuni ko khakhasan kamache khama che ngani ga ko tangka kudaw ku chan dikukwe ta ka Hendrika Morris, BTV News. Kayam Karakom, Kayas Pais Tribian Disdim, Bafing Landla, Banga 39 Kurim Kweba, Tribibo, Angan Mae, Kainus Quemem,
30 kurian qaisa kwemncebako kurimuwem okweham distwas 13 kurisa qarika qho unkutlile thamage bahena ka kifilo William sa henthe karata kom nstastwa Xarak bafi lande bakoma 30 kurim emkhweba xharaenea xaisea emkokurwa ha xibiandi qoma qokuqa ncimko hamdistwasa qarika qhodomka ngaem ko emchibik amem khako instwas sanqanqawa ihabamko khaizi kweqasisa twas nciko we qoyasa hamko towa hasa xarak landa bakoma khastwasa 2010 dim kurimka abaya asa ko 12 kurisi emko chachwa ko qarika qhosika February 2023 dim kurimka aba ko khaqara September 2024 ka qarika qosi kasko kama 13 kurisi xarak bakoma nqistwasa ko kais xarak bakoma nqistwasa ko kais ausqokweta si enga kunqanqo siamkhwem thonqokwe kamas gawe qoyasa kweha awa hasa xarak lande bakoma ncimkhweba kuqom ebase akucwasa qarika qho kuriba hena ka 7 nqweyan hithisa sako qainse ai ho khamko kurusa ezikwem kuxarak bakoma khote sabowa ha twan uwa ha zichibi ziako xawusesa wexamka sikonqisa kaisa se iga khoyan chibiboesa ai kam disqoima seas kwem ko chibik bakoma kham tuim khaba ko qonkhosas has qonsa koretemi xarak lande bakon ai nis chibis kuruyasa anku tamasa chibik twas 13 kuris ka qome ekhama akaikaga ditsean uwa twasa mem goredi qoyasa qaigugu tamase chibik kun ka sekozim kota qoisa instribis ko ku qomizi xarak bakoma khamkhweba mem ko qainquwan kane gata ko ngumngum dithwan ka kom xaraqaone tswapon north dimqwemdini ko garae tankazi xaraqamzi menetse ka gosa ngum di state austrian he nakakuruan hethe diqhwa kuqowa makusa kayam xaran he nakaxayan qaw dibaqhoma nam Dr. Edwin Dikoloti benqaqonqisa qoyima unatlala dimqemkwe wequnququ dimcam wan dimkwe World Food Day Love More Mario bahena ka khomuso fly sa hethe karangstwas tlasxwa Wem kurikam ko Botswana ba nqungu qxwa qaya nguqudim qam wandiba qainqawma kaizihuzi mumdisten os kuruan he naka qayen he tin dizikama kurse azia ko kuru ita kain wan kuruse ngesten osako he ithan qaran ko qaqo khata hose I wan ta qainse kuruse swapono dim qakunkwe qarak awni teamanas Miss Mary visa sa koma qumxhani qhokwa thanu tama down ka ko thaba ka hwe angum ko tang wandi na ka qain tama ku daw ku distant osa hithe We have a problem with at the moment challenges of selling our products due to high volumes coming in from South Africa. We believe there's a lot of smuggling going on, and then also we struggle with border opening and closing. Mubahi karan hina ka qotwan hithe dim kayam Dr. Edwin Dikoloti bakoma ay bahara khaizika ama ka tsediba atam daum kan indiba kore kwani hina ka tana kaw ka tseni hithe diba nakas ganga se hamum dis ten os on disa etaha I. We stand at a defining moment, a time when the choices we make as a nation will determine the future of our agriculture, our food security, and the prosperity of every citizen of this beautiful republic. Ladies and gentlemen, agriculture is the backbone of our rural communities as it provides livelihoods for thousands of households, and it underpins the food security, and it forms a key pillar of our economic diversification agenda. Yes, as we celebrate this day today, we must also acknowledge the realities that confront us
jaaka molemi a ntse a re bolela ga kgantele ya. Ra itse gore mo Botswana seemo sa temothuo se wetse ko tlase. Ra itse gore pele ga boipuso re ne re le ko di-percenteng hela tse di rileng tsa bo 40%. Mme gompieno re santse re le mo seemong sa 1.7% mo itsholelong ya Botswana. The Food and Agriculture Organization NAKO 80 kuran gasti konka huan kainkauma sakoma te tumsga gastwa ko tse qunqu Botswana mkhaba hi aga huini ni khanidis zikhaizi kono teme. For 8 years FAO has really worked hand in hand with the nations, supporting the nations. Like here in Botswana, that the FAO is really working very closely with the government and with all stakeholders in order to really, of course, strengthen food systems, fight malnutrition, and protect natural resources. Nis horamente sako kane khas dim khayamum disten osa guigudim 12 dim koem karan hinaka qotwan hite dim 250,000 de dinara senkwan maya tsean ga kurum khame 2030 dim kurimka te amasazi xaizi xwatse ya xai a khomotso fly BTV News. Seroe diskansele sakoma Marian Kuruamase dizidao zinigaqa nakaqwenka go sehete dizi ngam aidomkwe. Seroe diskanseles dimkiyam atamelan thaga bangaqonqisa qwi xa China dimngumkwe huwa nehe nakaqis kansele sahete dinika qo yaskwe. China dimngum diniko ha qari tse ya xais nqis dumkus disa. Nqikuya xayan he nakatseya xayan hethe qika tshwatswaya 2011 dimkurimka ako 10 kuriqang okwe kabae. Tseya xaisnisa gako qaran he nakaqang odize he nakaqai wa dize hethe qokahu. To share practical technologies in water saving, irrigation, crop breeding, and pest control to support agriculture modernization. At the same time, we can engage in dialogue and cooperation on the development and use of clean energy, such as solar and wind power, jointly exploring green, low-carbon development pathways to contribute to Salary's sustainable economic and social development. Let's give mathabelo mabana nangatswitswi rabutse. We recently opened the council abattoir, so we hope our partners from China will assist so that it is fully operational. Moreover, we have a huge plot where we can build another abattoir, but we must first find an investor to help us develop it. Atabong atusa Botswana ka bophara tota re tsamaya kala thata. Botswana Meat Commission BMC sakotshwatswa se skonya gwen ama disa gwen onqaw nekwe 16 pula package mchwa nqisa nqaku qoye kayam BMC dibaqho manas mabasotho tibeska maukwe tibesa nqaya qo qono nikosa aga suruta gweqaone aeka hanta kom maretha kaisara sahena ka Sabina Bob sahente nqisqastro Botswana Meat Commission BMC sakoqo qonqone xaqae Northwest dimqakumdini nqisqasa ko Marian qene ga surta etaga handisi gwandi xwanxe use kokure he nakagwezi ko to eqya nqi kai Marian ko wa hinte disiko I ke BMC dibakoma nqisqasqa okone thu qoqo qonqone xaqae aqizi qazi ga qoqo qonqone dizika qwi I gabane ko qomku goyan khandi komandi onqo ama tshwatswane ay ka khweni surtan hina ka goyan ko to eqyan surtan ka hinte BMC tabo ereka khomu life weight ka 16 BMC saga qoya ha goyan ama koman on discount square I khan di koman on yase 3 kilogram di kom onesga ko 16 pulam chong ama
gata ga goyan khasuruta e-wallet PRU discardas khataga ko tshwatse ngene ga qoqon qaune bankan tse ka hutamane ga khasuruta ngeskarta sa mari qom qaitama asako 500,000 pula khamano marian ga skwekta starting di wave me ka tsenya madi go ithella ka madi a kana ka 500,000 qoqon qaune ya thukaisa sengse go sa qama e gabane tudara I mean, it's a who's good try to quickly. Anuka, there's about 80. Please, Kahati, 18 kone se, nakani 20,000 tesangaya ne kone teama tite. Nakatia enta ise sa kurua hatite. Esa koma, kai ni kone tingabe tamateme. Welfare, ya bato abarule di home. Ronarari, amola wa control of livestock industry. We implement welone. Gata ko gara ayan go tswan o di me kurue sa menta ko sangesi shorobe koko kuruse skhus khama ngegwan koko tseran ka qaru chae a tsoe tseran ka qoeka ngegwan yako 90 khama no tsaman tuya toe qoe tamase ko tsang ka uqu ngai asitsa egwane a qama go o M90 tsaman inkotoya dimqarata maqoqekwe ba utswa khom ba ba tsana ma ba go senga mo go tsana ile se ikentile mabane ka mo le mona 90 days ka ya stibesa thuma weni qoqoqonqoni ingamilendi diniga anqaitim asa thuma ngishusa ga qumqa okutukuruse makala mabidikwe siga qoyan qoqwan quman qaqan iga qoya qoqwan quman on se distesa ga ko ham bekem ka tshwatswai Sabina Bob, BTV News. Han tanguska korendi zibo. Likim Phoenix Assurance Botswana dibatsi kokobo ne BDF table tennis dimtsirelo za Samuel go go faone zaka ba ako khaisa zitqanqai ngiskore sa ko holomba busi dimko ya Fesdeka tsepo ke hemile baga ngisqhasa o amata Samuel ba ko qhwase tshwa kwisa aba ko kay puenten khon a 1711 disase diva ka ba ko mdusia se ka kam 17 skwe ako birisia kurumga tara tutanosa e gaba gam ko nkuta ma Samuel mkhwa karim ko ikama ako se 11.6 khwa me gaba 80 khoqae utsar kane ga ko a kungona 17 skwe kam ko Samuel birisia kane ga mem tausa kam ngaka divaka ko kurimi Samuel mhise isa ko aise me khaisa ji khoqwa at 1173 just as expected ne ke sona hetsa go ina 4-0 so ke putlekela motho match nna mena le gore ha ke a tshwana dropa sete ka se sala tse ko mara go thata mo standing. I wasn't doing something right. I don't know what got into me when the match started, and I didn't know what to do. He was a pretty good player. For this ako try mona discoins toka kung ga asa me ko divaka karian kuru ak ngisetesa ke e gaba gam ko Samuel tute ga kam ako gaitara khaisa ji khonga 1180 dipotsing penting khwa. I'm quite impressed kitsile ki tsore solo ke motho eleng gore o dingalo mo especially that ke motho tsamka ngatheka but overall ka ha ke change game ka teng I'm very satisfied because go bo helong hele tsa palwa ke go tsamka game ya ga go e be ke khona go control ka yana. Tikare I'm a little disappointed because I lost my game 4-2 even though dintse ke trainer but ke tabaka khozi koko go ga kwang se dithuba ruba table tennis club dis olorato ra magapu mtsholofelo ga o khale melwe smash maniac disa 4-2-3 kari ko is kwang square asnes kwetku dis kwem BDF table tennis dim mumpati chabe bako mbua go malopela smash maniacs diba Hendrika Morris BTV Sports. Dim township rollers disguised dim
Nelson Onkabetsi bakomatse snqu qhoqama sako IMM okwe kabiso man qais DE Onkabetsi ba esanqaya ncimko koyan dim aqoqem Botswana dim qwe qhaqayaka aqoqeyan diteng o samaya has qang okwe kuyanqiko phalapekwe qayamaya haskwe Onkabetsi bakoma qaqoya qu committee qwa aqoqe qorola sidiqo nesqaisa qoko sawqaya sko qhaeqwa ziqwa so ba team mona go etsa tsong go heta ne se bone sentle cause ha ka bona team isa khona go ya go lebale go nna di khantse di ntse di biwa ba be go sport se mo se teme se batla re se dumele se bona gore ke se banka ka bokhutshwane re ra le mathata gore ha re khone go nna le bagwebi mo ba ke mo nako e telele so ha ba go ibatsa ma re temola re sa rena le mathata a mantsi re na le dikolo tse dintsi tse dingwe gore gantsi di ne di tla go di ke mo go ebi mme itlhela le gore bona go ha tsamaya a bona re tsone dikolo tse re tiba ka tse dintsi jalo nga ga qais popata ko maqiyes neng a qoqis FNB Premiership Team League ba ngata qaise kwan kwe calendar star CDE kai khan okwes ko hana khama Onkabetsi committee ba koma neskam kaisi qhoqwan akuha khuzita ko ka qwana ako garate kum kuan qoriqoni timistini tumelo re hilo kana ke re mandatory hilo ke ba ba rumile ke gore go bona gore le ka go bitsa serudum sa township rola se ka tsela ntse ja le go bona gore go empele team ya rona e tswella e dira bontle ya ka le itse gore ke team e leng gore e tona mo latsing e tswella e dira bontle mo latsing e sna sepe se leng gore sa e khotletsa gore e dire bontle ya ka le itse re na le like hardly some few days mo office santse re ntse ha tshele ba ga rona re ka go kopanya tlhaloganya gore bo re ka irang gore le go banganya di mo kana re mepe way forward gore phelong ya teng a me re tla achieve se leng gore re se rumile re go se dira go tata ke dirang ta ke simolela ka gone ka go lemotsa balatedi ba township rollers kana mongwe le mongwe hela gore between rona le committee sa tsong go tswa neela na e teng neela ya moa neela no e teng mo le gore sengwe le sengwe se ne ba se dira ha ba emeng teng ra go le ka go tsweledisa le rona re tla ka ditsela tse dingwe tsa go bona gore re ka heletsa re irang gore re nne successful mo se se tla le ka go bitsa sengwe le sengwe mo maemong a sone mo nako e rileng gore ba go hele go nna le boitumelo mo township rollers committees I thought audis township rollers dis ne 7 kwe ka teamayas Nelson Okabetsi ba a qoqemi ke yam khwa ka ba ofente musike mami ning eni Isaac Moreri kato Freeman hena ka masega tsipi naren ni qaisa qoya e ga ba ga ikokane ga mari qoqawan kae tama siga qais wesa mari qodi karin u committee ngisa birisa konka husmis ham kurim ka hanta kuzibo tuyate amase azit qaizi akugarai marians samezit kuxwasa Botswana dis universities kweni 3400 ne qaqasan qaqara UDC dis party sa Tokyo mudise ba ka uqwa parliament di tlhopana ga qara dimgate ya masa khata di tlhwane nqe khwa chong uka dimqam kata ka qai qense tuqo